Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Gradiška krajem maja biće domaćin prvog međunarodnog druženja djece sa posebnim potrebama sa prostora cijele bivše Jugoslavije. Tim povodom u Kulturnom centru održan je prvi sastanak organizacionog odbora. Naše udruženje odlučilo je da odradi jednu manifestaciju koju još nikada niko nije i u našoj regiji, u većim gradovima odradio. Mi smo krenuli u ovo, okupili smo 45 ljudi u organizacioni odbor ispred kulturno-umjetničkih društava, političkih organizacija, vjerskih institucija, lokalne zajednice, javnih ustanova da nam pomognu u ovoj realizaciji, da 26. i 27. maja svi zajedno nam pomognu da ugostimo 1000 djece sa posebnim potrebama od Vardara pa do Triglava. Mi kao kulturni centar smo na sebe preuzeli organizaciju kulturno-sportskih, animacijskih sadržaja. To je prije svega da ne budu samo ta 2 dana suhoparno nuđenje hrane i pića, nego sadržaja, planskih osmišljenih u smislu animacije i sporta, i muzike, i rekreacije, zabave. Tako tu planiramo dolazak mađioničara, klovnova, vožnju fijakerima, sportskih aktivnosti, igre bez granica, muzičku animaciju, to je pjevanje, i da onda mi sve one ljude iz javnog kulturnog života, sportskog života koji su nam se najavili svoj dolazak, da jednostavno organizujemo i damo smisla ispred naše kuće kulturnog centra, da damo svoj doprinos, da ta manifestacija upravo opravda svoj smisao, a to je i sam naziv i mi smo dio vas. Svoj doprinos u ovoj manifestaciji daće i Udruženje žena Bistrica. Ovaj sastanak me je oduševio i ja radim za ovu djecu već duže vremena, obožavam i volim ovu djecu, premda ja nemam takve djece sa tim posebnim potrebama, ali uvijek sam na raspolaganju i želim dok sam ja živa da budem na usluzi toj djeci. Pa moj će doprinos biti lično od mene. Tražit ću prvo smještaj u mome mjestu za djecu. Ja prvo u svojoj kući uzimam 3 djece koje će biti lično kod mene, i u parama ću dati i u pomoći svoj koja bude potrebno, to ću biti sa odborom u dogovoru, šta bude potrebno, ja sam tu. Međunarodno druženje djece sa posebnim potrebama i njihovih roditelja sa prostora cijele bivše Jugoslavije pod nazivom Svi smo dio vas biće održano 26. i 27. maja ove godine.